Ko oti ia Punarau Media, te tāre pipi mā te hanga, hei hoa tākoro reo Māori mā ngā kō hunga hunga, I naia nei kei te hanga paki waituhi ko pipi mā no te kaupapa. Ko taua whāinga nō rai hoa mā kia whānui ake ngā kaupapa reo Māori, hei whakakorikori I ngā hinengaro me ngā wairua o a tātou tuaiti, nei rā a Hania Douglas. Nā rāua e nei tāre reo Māori. Nā rāua hoki te whakāturanga kiwaha reo Māori o Rerete Whiu. Kei whakaroa to hoki mai. I nāia nei, kua tahuri rāua ki te hanga paki waituhi reo Māori. He whai I te kāhui o pipi mā, ana, ko pipi me ana hoa, he kāhui hoa tērā I te kōhanga reo. I te timatanga o a rāua mahi, ko te hanga paki waituhi te moemoe ā. He moemoe ā e whakatinanati ana. Ka tahuri māua ki te kimi tautoko, hei hanga mai tēnei paki waituhi. Engari kāri tautoko I te rāwa. Anorere ka tahuri māua ki te hanga I ngā tāre. I nāi nei kua tuku anō I te tono kia tautoko mai te paki waituhi. Anā kua whakae mai kua tautoko mai a te māngai pāho. I whai māua, I etahi tamariki e mōhio ana māua ka kōrero reo Māori I te ao I te pō, ka kōrero reo Māori I te whānau katoa, ka nui te tautoko I te reo Māori, kamatu ko rātou whare. He whare reo Māori. Ko ngā whetū matarau o te kaupapa, he tamariki Māori tonu. Ko tā māua mātāmua, ko Hinehui Tuahine, te reo o Pipi, ko Tamatea te Moni, ko ia te reo o Hura, ko Atareta Meon, ko ia te reo o Tītoki, ko Niwahini, ko ia te reo o Pītau Pōtiki. Ahakoa te pukumahi o te tokorua nei ki te hanga I te paki waituhi o Pipimā, te hoko I ngā tāre, te whakaputa I te terenga hou o Rerete Whiu, te kohikohi honore me te whakatipu hoki I tā rāua pā harakeke. Hei te paunga tonu o tēnei tau, ka whakare waina te kaupapa nei. Ka puta a Pipimā te paki waituhi nei hei te noema e tūmai nei. I mua tata tonu I te krihimete. Ka whakarewa hia ki te ipurangi, ki te pai tukutuku, ki te pukamata. Tēnā, hono atu ki te pai tukutuku o Pipimā kia mōhio ai koutou ki ngā kōrero o te wā mo te kukūtanga mai o Pipi me o Nahoa. Hania Douglas, Te Karere.